kugwata ugenio ringi kiri nteto chetu cha Ruthemwe ngichokera Bishop wa kanisa ya Methodist Catherine Kagwiria Mutuma uria urungamirite gikaro kia gutungatira antu baria barumiri ni ukombo bwa mithega no rotete kara thirikari akiuga niyo itikiritie ntura chetu kwa minanda ya urugi bwa nchobi ndegeni watho nkuruki muthinjiri ujo na ugite ekurubaba ingene baringithitu anene ni ukombo bwa mithega bakiringithano na antu arume untu buria agutariria ni bwa kunanga nkoro. Bishop Ogatene wa Synood ya Kaganiwe Catherine Kagwiria Mutuma urorungamirite nja kurungikana kurona mbogita awita antu babaingi batikumenya kethira thina mdawa cia mbogita nuntu bwino gwatikagita kaka tontu bu observation chietu kiri mantu jaja chobi na into bibi utumira bya mbogita ni ati batu turi aciari kana inya community itokaraja tutikuona mantu jaje serious uraje serious meake unda karaja ujo ijwe thatu nkuona na baba ingi benyangitio turo bwao lakini kera aciari bwega baria bombite kujukiana bao na baba leta rehab ije ya Methodist ya kendi nyiri rehab ingi ire na aria na baba kuthukira buru na barande na rehab baba ingi ni alitoba college na ni alitoba university na ni ana very bright bangi ni antu baria beta kurita ngugi kana antu bambirinya ali marriages akiwa na baba ingi baremeri mono no nyui bangi mtu anywete bangi ta tanga na inya sauti itigaruko orio kwoguo tiumba kumenya irio ana bonaga jama ingi batwika batearia bakambirio shingira rumune ciao bakambirio karabonka bakambiria kwa withdrawn kirimanto amaingi bakambiria gutiga inya kuthamba bagatiga inya kure irio bubwega bagatiga kwija methene na are bangi ni wishi presenta na njira jeu bangi bakambiria kwa violent bakambiria kwa rude na kethira mtu narakara nyombe theri nyombe kagia ruko na mantu tajau na kuringana nwe thine anene ni anabali bara batonyete mbogitene nontu nandi gucokothirie kwao ni gitu gikinene observation yakwa anabali batonya kirinchobi bari tonya bageta muno na gute mwana omwari ndirona tutiritite anywite interview abua nontu ntikumenya etumi lakini anabali tafadhali mbere na ura toma njobi tanyunya wani ekuru muno na anabali tutabona go utubona nandi lakini nyajo jo turi twina anabali twina ekuru the highest kana the oldest ura twina aja 65 years na twinaza young as 18 years na nandi thina idio nthe humanity na thirikari kuri makuru andau ici mbogita twarega kumenyera muthikiria wakwa wa Weru TV kethira chibo ati tutethia kurwana nchobi ikurugwa nturene na by the way kwina tumba turuguri nturene which are very dangerous no ntumba ene iwire nturene no nwana bakanywira bangi ino bakunywira thigara ino bagwitanwa mantu amaingi chibo ibatutethia kuthiria mba nturene so inkuga thirikari ni gufail na mono administration ni gufail no ntuntiere agwa nikitwina nchobi mearine nyomba cietu na anja cietu nturene ntiere agwa nikibangie kwendwa nturene nontu kirio na kindigaraia client baba beja bambira director kenda tureturwa bangi wajo no twitie nekejo thaici nontu itwije are kwendwa itwije ba ubendaia na inyago toti are kwendwa akiromba thirikari ya kaunti ya Meru kinya gutonyera ja nikenda gutigira njini gutana mbere bwega na gutetheria antu babaingi so thirikari yetu ya kaunti tutethie previous leadership ya tutethagia through Liquor Board na ndi ankoromba inya thirikari ya Mama County Kawira Mwangasa wa governor ndakuromba tutethie through your able leadership tumbe gusupport ana ba Meru na imbije we very passionate about kana Kameru tutethie tutethanirie twinde tumbe gutethia nkiripotera Uru TV Bitamuthoni Murioki.